kandi niyo ntajya no muri izo church zindi buri kwezi abantu bo muri creative industry Dumba. Yes. Nkeneye kubwira abanyarwanda ijambo rimwe kuri DJ Flix, turi kuganira a distance. Gira ikintu ubwira abanyarwanda kuri DJ Flix. DJ Flix ise. DJ Flix nyine. DJ Flix ni agakoba gato toya bise DJ Mifupa urumva. Oya gaho nawe yumvira. Turi ku Isimbi TV, siri top. Bro, turi live man. Turi ku Isimbi TV. Turi live bro. Turi ku Isimbi. Yego. Ya discipline yawe yo ku Isimbi abantu bazi. Mwari ku Isimbi. Yego. DJ Flix ni umukobwa mwiza cyane ku maso, ku mutima. Ubu ni version yo ku Isimbi. Muzika abantu bose bamwe. Shadura urambabaje. Mwiza uvuze umuziki abajeni bakishima n'abantu bakuru. DJ Flix no muntu wenyine waduhagariye mu mahanga agenda akina y'umuziki, akina ikinyarwanda sha. Thank you. That's true. Hanyuma yarimo avuga akantu nshatse kukubazaho. Avuze ko kugira izina ukamenyekana biri so challenging. Ndashaka ugira inama umuntu ungana na DJ Flix nawe urimo arishakisha mu kuba yamenyekana mu buryo ubwo bwo bwose, yaba muri DJing, mu muziki, mu kubyina n'ibindi bitandukanye. Wamugira ihe nama mbere yuko izina rye rimenyekana cyangwa se ajya kuri spotlight? Ubundi izina ni nko umuntu tuvuga ati urira mesikariye. Urumva rero iyo urira mesikariye sugamere mbivuze ugomba gushyiraho urwego. Akatuvuga urwego ugiye kurira, ugiye kugenda kureba hejuru, ugiye hejuru ukatuvuge hejuru y'inzu. Ugomba gushyiraho urwego ugenderaho, noneho wagera hejuru ukarusigaho. Urwo rwego ugomba kurusigaho kugira ngo nturukureho, kuko nushaka kumanuka ruraza kugufasha. Ruraza kugufasha ubiceho. Ari byo bintu abantu benshi bamamaye bajya bagira ikibazo nacyo, ugasanga urwego yari sabe iyindi escalier, akandi kaboro nakandagiyeho yari Tita, ahandi yari Manibu, ahandi yari Irene, ahandi yari Inde, ahandi yari Inde. Izo nzego rero uzisigaho, no kuvuga uwo mubano wabo bantu ugomba kugumana nawo neza nkuko wagiye uzamukana nawo. Nyamara Dumba no munyabwenge nubwo ntabwo agira. Noneho kugira ngo nujya no kumanuka, kubera ntabwo tuba basitara ubuzima bwacu bwose, nujya kumanuka umanuke na neza utikubise hasi. Utamanuka n'inana. Utamanuka nk'inana. Ni wabonye inana, wabonye inana ukuntu yamanutse. Ariko none rero DJ Flix nawe nk'umuntu nagize uruhare itafari, cyangwa nk'umuntu yakandagiyeho arimo arurira, nanjye ndi muri abo bantu yakandagiyeho arimo arurira. Mugiriye inama yo kugira ngo abo bantu bose yagiye yurira akandagira wazamuka hejuru, abagumane mu mubano, ahubwo nurusha uwo yakoresheje kugira ngo bamufashe. Yego, urakoze cyane, ajya gutema ibiti. Iyindi nama nini namugira, niba adashaka abo bantu kubakandagira kubagumizaho, bose azaba abajugunya, ariko jewe Duma gumane nawe. Ntago wiburira kabisa. None wumva ikindi ngo yabuze boyfriend kubera yuko izina rye rimaze kumenyekana, abahungu basigaye bamutinya. Sabe uratangiye. Oya narababwiye Felix na Firana, nababwiye nibabura abagabo za binongore. Mbega ishyano. Ngo njye nande we na Fifira. Dumba urakoze cyane. Musezera babaye. Yitwa Wadzumba Dumba, numwe mu bagufashije. Ngiye ndabimushimira nubwo utabintumye. Ni umuntu w'umugabo vraiment.
kubona umuntu ugufata ukuboko muri iyi si ntabwo byoroshye Yeah. wari urimo uravuga ukuntu biri challenging ariko